Hallo, agus fáilte go bailsc. Is me se Lana, agus ha mi fi smúneach me dhéin amádach, a nachheachcin a na vías agus J idir a ha roin. Fa mi smúneach go bege cutamach agus fémal, nan ro áte ac an edelleine fan an feir videoan an galach de gach siorsa, agus seo na hacam gwyf bailsc. Channel YouTube. Agus het thar duine fi an y touchloom mar ha, a graag wil uiachke an fi cruchig video yn gyn. Ha oren, dawnse, jallen, masje gnús, listenin, duine streep, duine genu vlogs, echtri, nergen, doorliges, en toeves. Ulike viakin en sja bailsk an een galig. Ha me kutjach sons kopie sjorse je goyersnacht akin in sja. Ha me kientjach gumpi sin ule guma fémach na carrigen akin san námriach ag stocha nach biech of fudeste greimein orre. Slishin ma ha aja akin lein fan nurugun vi korig an de galig a kiumsach an de galig a garig gin an de galig wel se rut 4 va vis sin. Kujach ge sinna keelige gewid sinje son klointjen woefse. Ma ha biach genakef nach vaak shu comment guhiesal. Ha sin son klointjen je ha korte greef agus je ha sif son eichgin eet en channel shaw. Kujach ma ha sif son skrive hugin, njo ma ha sif son video a groege gun. Nach kursif posti hugin ek skipet bailsk ek gmail.com. Ha mi dachas gyn kort yn channel sio rwyf, ha mi kientjach, ma ha sin ulig vi kosk big an a varach chiche ek an tai, gymbysin je kosk big an a varach chiche leine kujach. Agus sin an nefyd, a ha mi smynach a gyfeil aatje mar sio, cho kutamach yn. Ha mi dachas gyn kort rwyf, nach brwsiu a subscribe button, chan je lus am kaartje visse, ach an oorsin jef sio mach, noor a ha video uur akin en noch geig. Ta for live. Cheery bye!